मैम नोंथिंगी पाउ मैम दा मसा खाना संदोक्सगे मैम न सिगी पाउ हाना ताबीबसु यौरम लगनी ताबीदब यावरगसु मैम दा अमोगन शेयर तौजगे यामना मरु ओइरेबा पाउ अमना मो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वुहान गवर्नमेंट लेफ्ट कोविड-19 साबगी पाउ लोसिननबा होनबदा यावखी चाइनीज वीरोलॉजिस्ट हंजिनबदा अदुकी मतिक कानारबा पाउ मखल मनि मैमनसु थाजरोइदबा पाउ अमसु ओइगदौरी मालेम पुंबदा संदोरकलिबा कोविड-19 की वायरस असी चीनागी वुहान दा लैबा गवर्नमेंट की लैबोरेटरी अमदा वीरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग याना फोंदोखिबदा हाइरिबा थबकसिंग असिबु लोसिनबदा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सु यावखि हाइना व्हाट इज वन न्यूज WHO ना लौखिबा इंटरव्यू अमदा फोंदोखरे चाइनीज गवर्नमेंट कोविड-19 संदोरकपगी मतंगदा मंगजौनना खंखी हाइनसु फोंदोखि डॉक्टर ली मेंग्यान असी कोविड-19 वुहान दा संदोरकपा होरकपदगी मसीगी मतंगदा थिजिंदुना लाखिबी साइंटिस्ट अमने मागना मखाताना थिजिन हुमजिनबदगी फंगलकपसिंग अदो हाइदोक्तनबा प्रेशर तौरकी हाइनसु फोंदोखि चाइनीज गवर्नमेंट सोशल मीडिया दा माकी मिंगचत थिननबा होनाबदा नतना साइबर अटैक तौरी हाइना हाइखि पनबा याबदी ली मेंग्यान की ट्विटर अकाउंट हंदकता सस्पेंड तौखिबा लैख्रबने डॉक्टर लीना कोविड-19 की वायरस असी चीना की गवर्नमेंट लेफ अमदा साखिबनी हाइबिगी प्रमाण लैबगा लोइनना मदु मियामदा खंगनगनी हाइना फोंदोख्रबा मतुंग माकु तथि तौना तौरकपदगी हौखिबे एप्रिल थादगी यूनाइटेड स्टेट्स चेंदुना लैरखिबने नेंगसिंगबा याय कोविड-19 की वायरस असी मियोइबिगी खुसेमनी हाइना ममांगना महाना क्लेम तौबा लैख्रबनी हाइना सुपोक्सी सी खुथांगना मखाताना फोंदोरखली अतोप पाव मनम WhatsApp ता थानरिबा मेसेजिंग सिक्योर ओइ हाइख्रे बॉलीवुड एक्टर खरगी मेसेजिंग लीक ओइ हाइनरकपसिदा WhatsApp के मैनेजमेंट अथॉरिटी ना फोंदोरकपदा WhatsApp ता थानरिबा मेसेज खुदिमक सिक्योर ओइ इन टू इन इनक्रिप्टेड नि हाइख्रे WhatsApp ता थानरिबा मेसेज खुदिमक सिक्योर ओइना थमली मसी इन टू इन इनक्रिप्शन नि WhatsApp ना फावबा लानाय मियोय सिंगना थानरिबा मेसेज अमता येंबा ngamde मसी थानरिबा सिंग अदु खक नतना कना अमतना उबा फंगलोय हैनसु पॉक्सिएशन मखाताना मयामदा शेयर तौरकली अदुगा अतोपा मरुओइबा पाव मनमो पॉजिटिव ओइबा अहुम लैखिद्रे पॉजिटिव ओइबा लिसिंग तरागा यांखैगा मथ सुख्रे हौखिबा पुंग कुनगा मरी असिदा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की पर्सनल कुन यावना मियोय सनिगा हुमफु नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबदगी स्टेट असिदा लाइसेट असिगी अपुनबा पॉजिटिव ओइबा मसिंग लिसिंग तरागा यांखैगा मथ यौखिबगा लोइनना ngasi नुमिदांग फावबदा मणिपुर लैखिदबा कोविड-19 की पॉजिटिव ओइबा मिगी मसिंग हुमफुगा तरुक सुरे ऑफिशियल ओइबा पावगे लिखुन अमागी मतुंगिना हौखिबा पुंग कुनगा मरी असिदा इम्फाल ईस्टगी सही यांखैगा तरेट सुरबा नुपी अमसु रिम्स हॉस्पिटल लैखिद्रे सुसामपुरदगी फंगबा पाव अमागी मतुंगिना ngasi सुसामपुर डिस्ट्रिक्टगी नुपी अनि लैखिद्रे अमादी मखोय अनिमा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबनी हाइदी लैखिद्राबी अनिदुगी मनुंगदा अमना न्यू बाजार एरिया दगिनी अमदी अतोपा अदुना सेंकोंग पांगदगिनी सुसामपुरदगी मियो अनि अमसुंग इम्फाल ईस्टगी अमा पुन्ना नुपी अहुम नौनो लैखिदबा असि थारगा मणिपुरदा लैखिदबा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मिगी मसिंग हुमफुगा तरुक सुख्रे ngasi miyoy ama laikidaba asi tharaga Imphal East district ki laikidaba COVID-19 ki positive oiba migi masing taraga taruk shure amadi Susampur district ta ngasi laikidaba ani tharaga punna taruk shure Bisnupur district ki nupi ama laikidaba asi tharaga district asida laikidaba COVID-19 positive oiba migi masing mari shure Haujuk phawbada laikidaba singi manungda Imphal West district ki taraga tare suduna laikidaba masing khwaidigi hena yamba district asina oiri Thawal district laikidaba migi masingna taraga taruk suduna Imphal West district ki mathangda masing khwaidigi hena yamba Imphal East district ka punna taraga taruk oiri Kangpokpi district ki laikidaba masing mari sukibaga loinana Sandel district na ahumni hainsu oxyation makhatana phongdorakli Topa nuwaitaba paw manamo custody da mapa masa sikibaga mari lainana charge sheet file tawkre Mapa masa ani P. Zeras amasum Ze Bonixon custody da sikibagi thawdoki matangda Central Bureau of Investigation CBI na register tawkiba case aniga mari lainana thangjanumite agency asina Tamil Nadu Police ki matamdugi officer mapan gi mayokta charge sheet file tawkre CBI gi spokesman amana phongdokibada agency asina matamdugi police officer mapan haibadi matamdugi inspector amasum SIOS Sridur SIK Balakrishna SIP Raghu Ganesh HCAS Mudugan atopa matamdugi HC
A Samudurai amadi matamdugi constable Singh H Seladurai Thomas Francis Bailumutugi mayokta charge adu file dauki makhoi loinamak Tamil Nadu gi Sathamkulam police station da thabak tawpu ngaktani agency asina charge adu Madurai gi court amada Indian Penal Code ki tongan by section singi makada file dauki CBI gi official amagi matungina matamduda sub inspector okiba accused ama investigation manungda sikrai Tamil Nadu government na haijabadagi amasum matung tabada center na tholakiba notification gi matung ina Tamil Nadu gi Kovilpati da lalun itik tawba mapa masa custody da sikibagi matang July 3 ta CBI case ani register tawkibin hanin su pausi isna makhata na phongduragli yamna nungaita thawdu amadi oire myam loisilak poina maruiba content katang hapcharamge angak pa paw amadi oire myam White House ki staffer singna Trump gi maramda khanakre myam da share tawjage President Donald Trump na November 3 gi mikhal mai thiraba matungda office thadu haiba yadrabadi kari karamba phibam lakadagi haiba gi matangda White House ki staffer singna khanakre haina US Vice President Mike Pence ki hanagi at amana claim tawkre wafam asi irai numita Vice President na lusingba White House COVID-19 virus task force ki hanagi lead staff member Olivia toina irai numita phongdokibani ehakna White House ta leidingaida staffer sing amasum intelligence community gi miyoi sing yauna atai government officials singa tumina wari sanaba kya yauki maduda aikoina karigumba Trump na mikhal da maithiba tarabadi amasum madugi matungda office thadu haiba yadrabadi natraga karigumba mahakna sahi mari ki tam ama amuk pairaba matungda White House thadu yadragana kari oirakpa yai haibagi matangda aikoina khana nainaki haina troina CNA da phongdokhi haina su pausi isina makhatana phongdorokli loisilakpa India amasum Pakistan gi marakta lainariba I paugi maramda mayamda hapetang hapsaramge kari phibamda reirigi haibadugi matangda Pakistan a 6 fair thugairakpa lep 3 Pakistani lanmisingna 6 fair thugairakpa lep tabaga loina ngarang nomidang su Jammu and Kashmir gi Ponda district ki line of control paringda nongmai amasum bomb to kapsilakre haina defense gi wangang loi amana phongdokre wangang loi dona phongdorakpagi matung ina nomidang pung 10:15 rom tabadagi Pakistan army na Ponda district ki Delwar sector gi line of control paringda leiba forward area sing da akan mong nongmai amasum motor bomb sing kapsilakhi mahakna haiki 6 fair thugairakpadudagi Indian army na su matik sana pakhum pibaga loinana nakal ani na ngasi nongalamdai phawa kapnakhi adubu ngamkhai wangmadagi kapsilakpaduna India gi maikaida mesi mina thokpagi paudi leite haina wangang loidana phongduragli haina su pausiezi khutang makhatana phongduragli aduga mayam haujujuk leidibagi conditions yamna documentic checksininga oiraba condition mani aduga mayam ji COVID-19 gi matam oibana mayam ji yum dagi mapan thokbidana amasum laina tinas tigi ngakthokminaduna harau mayam leminsi share gi mayam video si matang sa lusinjrage and thank you